Mimi, da? Mimi! Salmone! Izvini, Mimi! Sve je u redu je Salmone! Bravo, Mimi! 無限大な夢の後の何もない世の中だ。そうさ愛しい思いも負けそうになるけど、生活なイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。Oh yeah、 無限大な夢の後のやるせない世の中が、そうさそうに外れも悪くはないから成功なイメージを止めた。ぎこちない翼でもきっと飛べるぜ。I pustolovine 8 dece su završene. Ali kapija nije zatvorena zauvek. Ovo nije ni prva, a ni posljednja priča o avanturama ove dece. Kapija sveta Digimona može opet da se otvori, ako ih ne zaboravite. Možda, ako poželite, mogu se i oni vratiti.